Ghana Adishimamba Nosia Ebo Empenu da Crosabreya Adeche Ensuroma Apie na Onyuru Akoto Osum Akoto Eye Anopa Nosia na Aboya Madisha ni munyina ache ama munyina mo akwaba edeba agiatumu kasafidia obowram ewo me Michael ko Ghana sumbia se muse tamantam akoma kudu ensia ana ekuta wa poemantamu ana behunu agiatumu kasafidie Ahenkan 93.3 FM ebutu atem aboabo maame akuafra akoma batampa studios yasinkonya Michael ko Ghana mu ensama wodoa yansam trafo da Roma wona matena kwadwo apau kase bodan mu atintim de gunkata eso ana no pai yede mu nchemu eba bedan wo ensam no de edimu akotre no ebi ene say Ewom la sebe gafie eye Speaker of Parliament eye Right Honorable Aban Kingsford Babin dia tudwa echiremu ese yade se oman no eye wonmo mu gusua enyini sa daache wambehwe no maso oman akonkan no wo chese wonmo adwumadie nyina da nakoma so no wate se schools awuduo bi wo hono a enuane enwo akwape ene wo chemu se koba ni se dia na chese ha dwene pa na emu enchiremu nyina no anopai waso enso ebete sanso so ana wo ensafofro enso emu no enkane mrasebe dwane de made shomo eye Asante Mampon eye onimonyamfo Francis Adeni modi atodwa echiremu se MPP amanyoko no ehwe nim so mbeto aba ayiyi mpanfo atotodro ne ani ntina moma di eye amanyoko no enim tituru kra na afempino ani adono ena abato nimu na ochiremu se nsachira ye de bibesi pa sase grofo bi ono ma omo se aprakonya ne bi mafofro so afrem na ochiremu se ahwe ani mu se nsachira ye ebebem na awrawosam enso abeto ye na apro so echiremu ese eye aban krache awono anahwe baabi ani anwa so bekwai eye mensi no eso empepiam no ekase de wone eye ne hyankani wonem akwakonya akwahia na akwahia na chi no awrawosam bebre ana ewom yade ebesom ho sanso so ene yade obetwa so akọ eye enkrofo aman eso na bibimam yanum ya Togo montre so wo chese topaye bi ato na topaye na to yanam so ama enkura bese enso ena wonum ato nananemo ewo ensiato abusuafo wei ene ensam awodo ensam trafo adaro manopai wama yensa aka yedimo enchiremu enso eba besom wo ensam no wodiane so bedi na wa be fontentan so Facebook live and YouTube live Ahenkan 93.3 FM woko Facebook ya like no wa comment na wa share sanso and YouTube Ahenkan 93.3 FM woko anwa like na wonso wa share enso e di amaye na wa subscribe enso e di account www.ahenkanfmonline.com also kwa ensam no busuafo wobetime enso etie ne ede afa no mudi achi sade be yansam ni biwa betwa mfonyi de akyerɛw na so watime ahwɛ maya fast da emma aboafo eno eye smart emap delivery for the omo eye kontem blantem obo wo mo metri so afra won mo na tia so omo ekɔ ano no soma wo mo ano mokɔ ODI electronics ya na se home appliances ni nyina no abusuafo na so ye na ye benya bi enso ede afri na sanso so na ene no uyo bi a cheseja wo container bi na wo store bi a ene na so watie misanse ye be mo asankwade wa pa de ode ma han ai ebre semu no abusuafo ye be chechere we mu nyina na ya de akyerɛw na de o se otu anamo no watimi etu anamo ye de onom so asesa so mada Roma ana no pai oba bete de etwago ewo man emuo abusuafo no pai okinkani eye me adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wanimu kan information centers audio diswe ada Roma wanamo eto kasebon apete ewa poemantam bunomantam asantemantam Ghana afana no mtutona mya hodo na amaso mpempem anya bi atie Ahenkan 93.3 FM Akan Kaseibo yobomua ya jibebia Anuti Kaseibo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia Online Radio ewo Asanteman Temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center Yausero Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia Yesu Tumi Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center
Achim Apreku. God de why boafu. Kojo Kumi eye David Ba Information Center. Dimpa Information Center. Achim Asani. Kosiewa ewa kosiewa krom. Osono Information Center ewa Achim Esem. Abnasemai Information Center wachim Abnase. Nyame ne hene Information Center wachim Ofosu krom. Ena Nyame Asem Information Center. Wo Achim Kroba se eye nida so ne awurade. Prince of Peace ewa Australia. So mo heba Information Center so asom se twitwe ewa achim da Intiamwa Junction. Peace Information Center Wakokobe. Eno sewa Information Center ewa Achim anyina se. Ko Sam Information Center wachim achiase. Keka no krobo eye Adom Information Center. Peace Infobiz Watercracy. Tokuya Ebutu Achim Odumase. Adwempa Information Center Ojinanko Jama North. Chidom Information Center ewo Achim Adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center Goka. Sumnyame Information Center eye Chirimenken. Nyankuma ase eye Nanapia Information Center. Da Kingdom Come a police level. Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center. Adishima mase ukopiemu ewo eye achiasehene so a wote enka ewo Atakwame Information Center Edin Trom ewo Achim Kokoben Nadom ewo Achim Ofra Mempasam Achim Asani Pisco Anyinam Kotoku Repent Achim Otopa Roya Achim Teshiman Bejefoti Asi Achim Labi Krom Omega Odan SDA Ejapaya Junction Mighty Achim Besiase Obeg ewo kwa Abuadi number 2 Kataban Achiase Junction Adwini Bakufu Trim Asani Bangalu Omain Achim Airebi Ejasei Achim Apoli Gau Information Center ezobe biem ewo abuabo abusuafo wei ene eye kasafidi ahoto anso a wanama biebie atomu Ahenkan 93.3 FM enso enam eso ema wo so onya bi etie afia busuafo ensem no emu enchiremu ankasa no enso enie Abusuafo se yese ensem no ase ane yedo ekọ eye emrahye bedwafie na wonmo ekọ asetena kwadwedwero man no enkanko ene ne mpuntuo enso ehwo se de daada omo ye na Ghana mamra so ahye omo kete no wabra wonm ekọ eye asetena no na emrahye bedwamu eye chiame hene mechire Speaker of Parliament eye Right Honorable Akan Kaseibo ogina simpie ne apaso de nsema do edito edwa no na opanyin no echiremu ese watete ese ukọ eye school to aso ahodo mu ameche secondary schools no ade se yesi ennuane ho akwa papa aje se mofra ni nyaduane eni ebi mu kura nam so am school for pay for bi kire se sa na be ye dia eno ombe pon kura no ama nkura no akofie na ebi so kura kire se dia ye do gisi awofo bi mu so di nnuane bra mo ema no mo na no enam na se bedwa mu cha me ne echemu se koba ne sa dia na je se ankoye o na ne ye daache ane mofra yi a yesi ye daache no amona se koba se nei ene omo ye bibi kura na so mu di su ne kom ena ede eye dia ene ye be de na adwempa bo mu tirim daache no ma ba be to oman no enso empuntuo ene ne dwumadie eso eno enti otemu se wo be sere pa se obia anya na afamu die na yankeka nyoma esisi ani ntantem so na yemfa eye enchirima no enso so abrabo na so mu daache ho ensem ento ye na koma pono eso se de be ya wo betimi atutu wana mon na daache bi no yetimi anya mofra mo so betimi be mpanyimpa no ma be to oman konkon Ghana empuntuo ene nnuma agodo yeso ani mu se e ba be piepie mu enso e wa hanom eno. Honorable members, this is a no-no for a country that claims to prioritize human capacity development. The lives and proper development of these vulnerable and defenseless children are critical to the future of this country, and we cannot stand by and do nothing as things deteriorate. We must be able to oversee government to set the priorities of this country right. I am deeply concerned about the well-being and competence of these future leaders. We need to work in concert with government to educate, train, and develop smart and intelligent human resources for Ghana's future. We should always keep uppermost in our minds the wise saying that intelligence rules the world, ignorance carries the burden.
abusuafo ani a wuti ye aye mrasebedwamu chiamehene mechire Speaker of Parliament Right Honorable Akan Kaseibo na wamana ansoa na odi bi episo eka kire eye abedwaku a won mo mrasebedwafi o mo hwengumasua asoa no eso na afi abedwaku nso mo sikasem totoye eso abedwaku mo so ehwe eye enuane ne kuaye dwumade eso afi abedwaku nso mo ehwe enkora ema ne mema asetremu bambo na abedwaku nso mo na ehwe eye apomden ensem eso so mo nyina enko mo ntoma empama no na afi o konya enwese sa ensem wa kokwa okoso e wo makoko ganam ya no mo titrupa ene emofra wonum edia disua ne mu no enwese mu nua ne die mu wonum apom de ensem bibia ekoto titote no atumi aboatu aso mo kete se omkoye hwehwemu bia emfafa sa ensem yi ho na nyakopon ya adoma hwe be October bosome no eno eya fimpi no ene adwenum yenu mu no omsa di asiamu a omode ho ensankan nyina ababeto won anim. Honorable members, according to a 2019 report by the Global Development Commons, child malnutrition accounts for approximately 45% of mortality among children under 5 years in low and middle income countries, their life experiences, and the country's economic performance. The aforementioned are unfortunately exacerbated by leaders' lack of courage and political commitment to take bold and realistic decisions to enhance the welfare of the child. Consequently, I am directing leaders of the following 5 committees to constitute an ad hoc committee to investigate the activities of these 2 organizations and report to Parliament on the feasibility, sustainability, and state of affairs of the 2 programs. In view of the fact that I had earlier on referred some matters to these committees, I direct that the ad hoc committee reports to the House before the end of October this year. The committees are education, gender, children and social protection, health, food and agriculture, and the almighty finance committee. Adesimama ene awote no wasumoi eye mrasebedwamu piempanyini anase mrasebedwamu chiamehene Speaker of Parliament Right Honorable Akan Kaseibo and abusuafo wote eye nenka eno kanese ne so se wei eye anopa no sia Akan Kaseibo no wasugusu a wotimu enjirimo ewo ahenkan economy ensa achiripo mensa kasafidie eso ye koyanim ewo ensa foforo enso emu a ankane mrasebedwani ana wogina de hye no mawo eye mampon abato empesua eso eye onimonyamfo eye Francis Adenimo ede atodwa ejem ese we be nyakopon eye adoma osunu kokoroko amanyeko New Patriotic Party no wanemo ekwakodi enhyiamu wankabupuni mantamu ene eye enkrabupuni mantamu agoprama eso Accra Sports Stadium eho ene wonem kwakodi ahyiamu omukodi ahyiamu a eno ebeye eda eno ebe eda fiada efiti eye July bosome no eda toso eye du enum kopim eye du enson eso a eno so be ye eda kwasi ada fimpino ene adwenum yenum won kodi ahyiamu ni nyanso mo kokotintim akire won mo enso tumi meche tu ahene asi ahene no no makoyi eye ekuo no kandifo enso ede ama won mo ne no na eye opanyini di tudwa etremu se Ghana fo do na titrupa ni MPP amanyekuo no won mo nya krado ese ensancheni do na ne besie ene ensancheni ne ebi ene se no so enye nsencheni sesebsebe mpadu asakafracho basabasa ebi bekwaso da bi na emomu no eyade so omu behunu akandifo foforo a wonam enso betimi anya akonya aba besom eye party ni sanse empanfo ni bi wonam epepiam no kase omu se eye wa bema be yedu ameye ni nyina to omu do omu dibra na ato so omu ntimi enyina biem ente ebi foforo ni foforo so aba won so aba be fa nkrata omu so ehwe ani mu se etu ayi na esi ayi beje onam atomo na o kire mu se okọ eye empesua eso a abato na ekọ so on meche kwase 20 na wachiase utimu se enim foforo na ne baaye achiase bi mu onum kwampa na omo preso benya tumi ni biem na so kakra bi pe na tu ayi na esi ayi ne sam omo akwanya omo sase se mu dodo na to se san so bebe pe na national eye MPP elections no eno so betimi enso esie na ole tu so biem kire mu se wono embomu de ohuni se wono amo agina esi wono epetumi no obia esefata obia obedi nkunim bia sefata entu ono ontimi nka se wogina asumasi na obenten ati
say eto ayin ne sia ayin nkoto abama ne da bi wo so mo fa nka tani na se ko mu nyina nsem fata nya de se kekuo no enso betimi ama mo akwanya ti wana ekuo no etimi ama woni mu nyina akwanya no gidie se do obedi enkunim bia no wono wotanachi mapa afei woka kira bedwekwa ya pa wonim se omo hwama abato no ensusunsuaso enkoboko no se wom so anya mafam die bia se de be ya asomdie mapa enso betimi enso aba. The two constituency executive elections, constituencies no be oha new faces and a buy. Ebe omutimi retain incumbent ni be baako mienu call the regional level so region so no EBCC sa. Enti me hwe sa trend no a menim say animfufuro no betimi adoso asene anim dada no a ewo ho no. Could be surprises Saturday on the 16th by 17th in the morning of 7th Sunday there could be surprises. Omunyina ya me preference since omunyina omugina no mini omunyina. Abusiafo ene a wuti yei eye ankane mrahye bedwani di madihye omo amampon abato empesua so eno so ewa asante mantamu onimanyamfo Francis Ade Nimo ena abusiafo watenenka ewo anopa no si Akan Kaseibo yi eso na yedewo ekọ yen animo abusiafo yedewo ekọ eye atoye etifi mantam no meche Western North na wo Western North no eye abato mpesua baako so anase mansini baako ewo ho no mo eye baabia ni anwa so bekwai arahosem ayenza aka ekirem ese baabia ni anwa so bekwai wono mo aban kracha na nado danko akufado wosi na nemo na wo hwe toto nioma ewo ho no edema no eye owura eye Alfred Amwa na wono ekire se watimi ene eye ne shankani wonomo eduamani kiremu ankampuni mantamu a wamukodi dwumadie sade be betumi aboa ama no matimi akonka ne nyina no eye ne mpesua so enkanko entine otusa anamoi na wo kiremu se wo kwanso a no fofie antoata ne wodare abam eye ade se ka na wonomo ede kwana se hye no akwakonya akwanhia na ehye no ochese ekonya akwanhia ewo eye apedwa no eben eye tafo eno enso wapu mantam ya no ya na wo eye Western North one more mantam musuafo owura Richard Jojo oben ene eye samtwerefo ebon koma wabra akwanhia no esi ye no enso emu wabla akwanhia no esi ye ni mu no ama ne bono ena wode tu edwade chemu se wo akwanhia ni mu no ayade se one more etimi ahwere eye aban kratia na wono ehwe eye baabia ni anwa so bekwai owura eye Alfred Amwa afe so eye ne shankani no wono so eye ade se wono so omo ahwere eye no na eye ade se eye arewosem pa ena chesesisiam no kase de asie wotem se akwanhia no asiye ewo eye enro anwumre ni mu wono ma na emomu no wabra eye atoye mantamu no atoye tifi mantamu no soafo de amane bono bosam twefo no chemu se eye no kwasem se na wone abankra chi nyina na ewo enkran pumpuni mantamu a wonum nyina edi nkomo na wonum papa mu be se no 9 emu hono ma chese akwanhia no kosi ye abusuafo ye pese ye kọ ahoma no so na ye ne ensemtrani a wono ebutu baabia ni anwa so bekwa ne wono mo de ewonsem nyina no obo adwuma ho pa a chese enye agro na ye ne bon koma no pa ne ye kire ye tinsem ni mu enchemu ankasa owura afrado temenka mama wache anopa de Ahenkan 93.3 FM so. Hello Alfred. Yeah, I mean, Pacho mama wache anopa yi. yeah, I know so far. Anopa ya tete o. Oh, I can't man. No kwasem. Mo ni adwuma ni so awopo. Anopa di wadaruma amane boy yansa aka se eye baabia ni anwa so bekwai aban krachi wone ne shankani wone makonya akwanhia ama wone mienu nyina atoa nananam ewo eye ensiedo wadaruma ensem yi mu no eye no kre na enokranso mu nchemu ni se na ansa na nkafra o atiefo amo etie ya obetumi akọ Facebook anopai Ahenkan 93.3 FM akwanhia no se de si ye nyina na de ato abefo tentan so obetumi akọhwe wabra Alfred Edum aboa ye di mu nchemu amaye Alfred wadaruma yenko. Yeah, I mean, I'm that fan. And you know, and yeah, Fred, yeah. Kafra, ready, man, no from basa. Yeah. The tennis and no chrome per move on a day.
ya ya wo ba bi na han so be kwa me ya ntensem de ni na ne se ye manzi catch penny MC ona wa fela mo information am equally ba confirm na or the man say on the driver and na ne personal bodyguard and I said police now on escort on na so mo concline na jumedi na so mo free kana eba no o che se o mo bedu ekwan no so ba bi a linda do ho ba bi and na car bi no so e free masia no so ni tren kan and so full speed panchi and can you say car no e su control abla ni week epaye na MC no so ne driver no so if you kan so mo so ba and dey share o and na sam ya no ka say o mo free munti ma ya te sa nti ni mu be se temu ho and media platforms are also na western of media na che say separation na eba ni na che say MC no ne ko fa no mo kon kan ni na de sam ya no ka say o mo kan ti asfa mo nti ni ya e sama brief no information so far yen sakana no na akwajena nkasa na esi biaye no ye nya na eye apedwa se ye hwa ya metumi now no yetumi enkan confirm no se baby property a esi ye na police report dia me koli ba so de send them nature say esi wo kumase Accra Road economy ma for me crazy say Linda do but omo say those areas ni bi I just want to specify it no pay and ya say ya say the answer to from na ye to one more kwasam be ho na yakọ abusiati ho that is the relevant authorities no issue because and na journal there actually crowds I confirm my but specifically the dia as the see and na no a little bit economical because we be to me kan sisu ya say ha me see na no ye ni say omo free Accra aba no na why na say oba no asan concran and echna asan akoto omo conference election ya no cost Saturday it we can tell no mo dey ba no and nam so ma tipa track na that track ni bi sia omo no it me e dey ba no sa ti si omo na wi ba but the opportunity officially to be confirmed for now. Mo say the new be 12 p.m. o ko na information dey out there kada dia. Ye tumi akada. Fred Mayena se ene unchemu a wode amaye wadaro ma bibia ni so a na wa ma yatimu enchiremu ye da ase anopai. National Damasipa. Sira osu bebre bye bye. Abusuafo ya ne Fred ensem training ewo eye atoye etifi mantem Western North and obo adwuma ho no pa na abusuafo no pai wono so confirm dia ma ye se eye baabi ani anwa so bekwai wonom aban krachi owura Alfred Amoa wone ne hyenkani wo manya kwanhia sisi ade omon kati asfo asase ho ebiema ya rehosem Mayenda ODI Electronics ase eye TV na wo per fridge deep freezer gas cooker blender kettle washing machine ceiling fan standing fan heater iron ni nyina no ODI Electronics okona so ya won sabetimi enso akabi home appliances papa na ne border form ne de na so ye na won sabetimi aka na chiri kwan enya yira kwan one Ahenkan 93.3 FM the best in the East Kaseibo no nyina ne buto dankro enso emu ewachem aboabo adabroma woni ODI Electronics kasa 0550 900 600 0550 900 600 and 0546 557 175 0546 557 175 eno ye ODI Electronics bomoden na ebejo de na intimi emo smart map delivery yada wanam asepa sanse wono de osuma na no wokọ opesuma ko papa sanso na de bia obesuma no ho bia no di no kre ede mount ye aduane na apeso okoje ebrewo eye eduro na apeso okoto brewo e bia gas na se cylinder wiso na asan na opese eno so okofile ebrewo de opese osuma ni bia na de bia apeso osuma no ho bia no enukwadini to obedi no kre enso ede amount odan aboabo asane so aduro manso awisa achiase ho nyina no odi djuma ede ko smart map delivery wo frɛ no ɛwɔ 0540 228282 0550 228282
82 ɛno ɛyɛ smart emab delivery from one way na no amo emmo enkomo sanso enene wo ye obi aja wo eye container ana say store room bia wo de ema han a ene wato adio anopai bomoden na efre ofre kontabude ya mede eba betu dwai na biaye a eye ya hwehwe bie no eye asene ana achim odan ehonum ba bia a wo eye store room ana say eye container bia wo de ema eye ahan bia no bomode na frɛ 0243 977 299 0243 977 299 na ene epenfo emo enkomo unim se Ahenkan 93.3 FM the best in the East Kasavdie no Nyankopon adawro ma ye ba ye mfie mienu ma na kika koi na so aso pempem nya so etie adwumadi awodo nyina de de beto mframa mu nyina so won mu tietu anamon eno entifa dwaton de ne bra na ye ma dawuro enso enfa emma me pacho enkaibo bia nso awo bia se ye enkaibo bibi na ayira ne nyina no fa bedan Ahenkan 93.3 FM san se ye kan ya no na Nyankopon adawro menti atiefo so etu anamon frɛ panyfo 0244 29 00 93 0244 29 00 93 na ne panyfo enso emmo eye enkomo kama na afi yanwe kasebo ne tewai wo eye togoman no enso emu no amanebo ayensa eka edifronum ene se topaye bi ato ama enamso ama empempe amene eka sei edie enkura mako enso wonum nyina timkeja otonananum ewo eye ensiado a wo kire mu se eha adwene pa na wo kire mu se eye arewusami esiye ewo eye Savannes region ano enso ewo eye etifi edo mantam mu ehonum ewo eye oman ni mu Togo ehonum na me eken na wo kire mu se empanfo atotoro ni anintini enso ayomadwen se ombehwe na omo ede eye enhwemu bia wo so omo edigu akwan so no omo de begu akwan so ayehwemu pa aboa mo mahundie nam so a ema topa yi enso ekoto ya nam so edi eye sa awudie kase yi enam so amenoma so etimi akọ eye enkan a eno so omo eguso a epensem no pharmacy ebre abusuafo we eye amanebo tiawa a chese no so enya nika sema ya rewosem a togoman no eno so efiri wonum ede eba ya ma wo so atimu enchiremu ewa Ahenkan 93.3 FM so abusuafo ye gina we so na afi anopa no si Akan Kaseibo nsem twafo adaro ma omayensa eka ye no ye de mu nchemu ne nyina ede ase ne asore ama afi eye maache dwumadie enso atoa so ede ama aboafo eye amasafo wa atwe